U narednim minutama govorit ćemo o saradnji Republike Srpske i Rusije. Volimo da razgovaramo sa, uvijek kako to volimo i reći, braćom Rusima, a naročito kada je u pitanju usavršavanje i to u oblasti medicine. Zato je ovoga jutra sa nama gospodin Vitalij Jegorenkov, zamjenik direktora za medicinska pitanja za hirurške grane u Onkološkom centru Sankt Peterburg. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. I gospođa Zorica Obradović koja će nam pomoći u komunikaciji sa doktorom kako bismo saznali kakvi su prvi utisci. Naime, ljekari Republike Srpske su nedavno boravili u Sankt Peterburgu i sada ovoga puta je došlo nekoliko ljekara iz Rusije, uzvratna posjeta. Koliko ste zapravo zadovoljni saradnjom i u čemu se ona realizuje? Я бы уже не назвал это сотрудничеством. Ja to već ne bih nazvao saradnjom. Это уже такая большая дружба. To je već veliko jedno prijateljstvo. Дружба между как коллегами, Prijateljstvo kao između kolega, так уже и людьми. tako i između ljudi. Мы уже на протяжении года Već tokom jedne godine ovdje dolazili. Мы уже, если шли с маленьких шагов, Iako smo krenuli već od malih koraka, то сейчас взаимное наше сотрудничество sada naša uzajamna saradnja уже приобретает глобальный интерес. već je stekla jedan globalni interes. Как практическое значение, Kao i sa praktične strane, praktičnim značajima, также и научное. tako i sa naučne strane. Онкология очень тяжелое заболевание, Onkologija je veoma teška vrsta bolesti, onkološke bolesti su veoma teške bolesti koje zahtijevaju усилий большой, огромной команды. koje zahtijevaju napore jednog velikog tima ljekarskog. И только тогда это I может tek увенчаться tada успехом. se to može ovjenčati uspjehom liječenja takvih bolesti. Radili ste ovoga puta laparoskopske operacije karcinoma debelog crijeva sa ljekarima koji su već i boravili u Rusiji. Koliko je upravo taj zahtjev, s obzirom da znamo da je najvažniji ishod svake operacije, koliko je takav zahvat uspješan kod liječenja bolesti i da li svaki karcinom debelog crijeva može da se na ovaj način odstrani laparoskopski? Udalji takim obrazom. Ну, в первую очередь я хотел бы сказать želim reći da по поводу рака молочной железы. Želio bih nešto reći vezano za rak dojke. К сожалению, это заболевание входит в тройку лидеров. Nažalost, ta bolest ulazi u trojku jednu vodećih tih kancerogenih bolesti. Эти значения сохраняются по всему миру. I te cifre važe za čitav svijet što se tiče И зачастую это приобретает такое угрожающее значение. i prosto dobija jednu prijeteću važnost, obim te bolesti u svijetu. Но помимо того, что болеет сама женщина, Osim toga, osim onoga što sama žena je bolesna od te bolesti, а это зачастую мать, жена, ta žena je i majka, при удалении молочной железы i полностью kada se u potpunosti odstrani dojka, может возникнуть сильная психологическая травма. može se desiti, ta žena može da doživi veoma jaku psihološku traumu. Много семей Mnoge распадаются. porodice se raspadaju jednostavno poslije toga. Поэтому усилиями сейчас онкологов и I пластических хирургов zato snagama onkologa i plastičnih hirurga sada привлекаются все действия, angažuju se sve radnje, to jest poduzmeju se sve radnje сохранить эстетические формы da bi женщин. se estetika kod žena nakon takvih operacija sačuvala. Но при этом мы не забываем и Ali pri tome онкологических результатов. naravno ne zaboravljamo i onkološke rezultate koji se moraju postići. Нельзя не приостановить движение развития этой хирургии. Ne može se ni u kom slučaju zaustaviti razvoj tog dijela hirurgije, te Опухоль hirurške очень grane. коварна, и мы не знаем, в какой Tumori момент su она себя vrlo podla bolest i mi nikad ne znamo u kom trenutku će ona da bukne. Но при лечении рака молочной железы есть определенные успехи. Prilikom liječenja raka dojke postoje određeni uspjesi. И я думаю, эту локализацию мы скоро победим. Mislim da ćemo taj dio uskoro da pobedimo, to jest da Поэтому и направление эстетическое, оно сейчас важно. budemo mogli potpuno se znači to izliječiti i u svemu tome taj estetski dio je također veoma važan. Jeste. Naročito damama uvijek je ta estetika veoma važna, osim zdravlja koje nam je naravno na prvom mjestu, kao što ste rekli. Evo, pomenula sam i operaciju debelog crijeva također, koje je isto, možemo reći, u posljednje vrijeme sve veći broj pacijenata se žali upravo, odnosno ima dijagnostikovan karcinom debelog crijeva. Koliko je tu uspješnost laparoskopske upravo operacije?
laparoskopske operacije provoditi s vetom planjem? Мы все сводим сейчас все операции. Mi sve operacije trenutno svodimo na umišljenje длительности пребывания пациента. Na smanjenje dužine boravka pacijenta postoperativno u bolnici. Пациент не должен только хранить в себе временной интервал заболевания. Pacijent ne mora samo znači da se nalazi u tom privremenom intervalu bolesti. Опять же, это психологические особенности. Već je tu psihološke osobenosti također čovjeka dolazi do izražaja. Все малоинвазивные операции. Sve operacije koje imaju nisku invazivnost. Опять же, позволяет пациенту быстро вернуться. Omogućavaju pacijentu da se brzo vrati. Домой, к работе. Da se vrati kući, da se vrati na posao. А зачастую и к более раннему началу лечения. Često i da se što prije izliječi. Metodike složni. Metodologije koje se koriste prilikom toga su komplikovane i zahtijevaju punktualnosti, točnosti. Tačnost, veliku preciznost. Поэтому iz toga вот эти мастер-классы, ovi, kako da kažem, master lekcije ili te obuke koje oni vrše, мы закрепляем, повторяя их во времени. Mi jednostavno učvršćujemo tokom vremena, mi stalno to ponavljamo i jednostavno učvršćujemo ta svoja znanja vezano za to. Пациент в настоящий момент чувствует себя хорошо. Pacijent se trenutno dobro osjeća. Фактически после первого дня он уже передвигается самостоятельно. Nakon prvog dana, nakon operacije, on se već samostalno kreće. И дай Бог, там в конце недели он уже будет. I ako Bog da, već će krajem nedjelje da bude kod kuće. Naravno, to je svima cilj da se vrate svojoj porodici i da onim redovnim obavezama i redovnim aktivnostima. Kada govorimo o saradnji i o onkološkom centru u Sankt Peterburgu, koje su to još oblasti u onkologiji, odnosno u onkološkoj hirurgiji za koje vršite edukaciju i u kojim oblastima ćete sarađivati sa kliničkim centrom u Republici Srpskoj? Сейчас идет больше разговор о планах. Sada uglavnom razgovaramo i o planovima. Но в ближайшее время будет реализована программа. U najskorije vrijeme će biti realizovan program по обучению детских онкологов. Vezano za obuku onkologa koji se bave djecom, to jest onkološkim bolestima kod djece. To je veoma važan zadatak. Которая беспокоит и правительство Российской Федерации. Naravno, to je briga, nešto što je briga i vlade Ruske Federacije. А также я знаю, что и правительство Республики Српske также уделяет этому большое внимание. Znam da i vlada Republike Srpske isto tako poklanja veliku pažnju tom dijelu. Поэтому, конечно, мы начнем, наверное, с педиатрии. Zato ćemo najvjerovatnije naravno početi od tog pedijatrijskog dijela. Также большие планы. Također velike planove. Онкогинекология. Imamo vezano za onkoginekologiju. Урология. Za urologiju. Ну, наверное, всех раздельностей. I vjerovatno sve druge pravce. Которые могут быть полезны вам. Koji mogu biti za vas korisni. Evo, s obzirom da ste u Banja Luci i juče i danas u kliničkom centru Republike Srpske, koliko ste zadovoljni opremljenošću našeg kliničkog centra, s obzirom da su nove prostorije, hirurške sale tek u upotrebi nekih godinu dana, i koliko ste zadovoljni sa našim hirurzima i njihovim znanjem i upijanjem znanja, možemo reći tako. Ну, я, наверное, начал бы с наших коллег. Vjerovatno počeo od naših kolega. Još jednom ću ponoviti. Ja ću još jednom ponoviti da to nisu više prosto kolege, nego su drugovi, već prijatelji. Они нам стали как братья. Postali su nam kao braća. Поэтому даже в Санкт-Петербурге, čak i u Sankt Peterburgu, к нам приезжали специально посмотреть, как они работают. Dolazili su kod njih ljudi baš specijalno da vide kako oni rade. Население Республики Српской в хороших руках. Stanovništvo Republike Srpske u dobrim rukama. Уровень европейский. Nivo je evropski. И вам многие клиники могут позавидовать. Mogle bi vam mnoge klinike pozavidjeti. Я не видел такого хорошего отношения к пациентам. Ja nisam vidio zaista tako dobar odnos prema pacijentima. Насколько они всегда с каждым пациентом. Jer oni su zaista uvijek sa svakim pacijentom. А уровень? Nivo? Уровень – это мастерство. Nivo to je već vještina majstorska. Его невозможно закончить. I ona se ne može, to je stalno usavršavanje koje se ne može nikada završiti. Его можно только продолжить. I može se samo nastavljati i nastavljati.
Svakim danom, kao i u svakoj profesiji, moramo se usavršavati. A koliko su zaista mladi ljudi, evo iz vašeg iskustva, zainteresovani upravo za onkološke grane, upravo iz svih razloga, pitam to što ste pomenuli, da je to jedna teška oblast, da su pacijenti jako osjetljivi i da se nikada ne zna ishod. Никогда не предсказать, nikad se ne može predvidjeti в какую сторону мы идем. U kom pravcu ćemo ići. Где мы должны закончить лечение. I gdje moramo završiti liječenje. Где мы должны lечить более агрессивно. Gdje moramo agresivnije tehnike liječenja primijeniti. К сожалению, это всегда индивидуально. Nažalost, to je uvijek individualno. Поэтому в основном это чувство врача. To je osjećaj sam koji ima ljekar vezano za tog pacijenta. Конечно, за здоровье пациента в первую очередь отвечает врач. Za zdravlje pacijenata, naravno, prvenstveno odgovara ljekar koji je započeo to liječenje. Мы зачастую с вашими коллегами Mi često s vašim kolegama созваниваемся по телефону. Čak i telefoniramo jedni drugima И обсуждаем какие-то i сложности. razmatramo određene teškoće koje se pojavljuju. Сейчас есть договоренность, что консультации Sada postoji dogovor da konsultacije vezane za pacijente будут идти по телемедицине. da će telekanalom ići, znači Video pozivnik. da, video svjaz, da. Видеосвязь. Da, video svjaz. Но я повторюсь, уровень Ali ja ću ваших ponoviti специалистов, nivo znanja koji posjeduju vaši stručnjaci. что зачастую и мы пользуемся. Mogu reći da često i mi koristimo njihova znanja. Dakle, saradnja je uzajamna. A koliko su mladi ljekari zainteresovani u Rusiji upravo za ovu oblast onkologije? Zainteresovani u toj oblasti. Пока мы здесь, Dok smo mi ovdje, мы, наверное, не соврем, что нам звонят, пишут. ne možemo da ne kažemo da nam stalno telefoniraju, da nam stalno pišu И спрашивают, кто приедет в следующий раз к нам в Санкт-Петербург. i pitaju ko će sljedeći put da dođe kod nas u Sankt И Peterburg когда они могут поехать сюда. i kada oni mogu da dođu ovdje. U svakom slučaju željni znanja i tako treba i da bude bez obzira kojom branšom se bavili, a naročito kada je medicina u pitanju i kada su ovako osjetljive bolesti koje nažalost zahvataju čitavu planetu. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju i želim vam ugodan boravak u Republici Srpskoj u Banja Luci i vjerujem da ćete ponovo doći i da ćemo ponovo imati neke novitete u oblasti liječenja onkoloških bolesti. Onkoloških zaboljevanja budu